Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2, aginggat 4. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak, no aglakam kayo iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod taamoyo, ano agbaligi ti pamatiyo, amang sarangat iti kasta arigat, pataodan na ti anos yung agibtor. Manangibtor kayo kumaakanayon, kan awan pakapilawan kan pagkurangan nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Arnel, ingkaman pa'y sumakdo iti paginaw ka. Anda pa panak. Awan nga rod ti danom. Michael! Michael! Napan nagpasada. Napan nagpasada, wano napan nagbulakbol. Kayat na ti makalpas iti panagadal na. Iso abay anyo latta ka din ti adiyo. Diyak pa yun masublat di tricycle. Isulatan ti agusosar. Pasit ita tinapasadaak nanang. Apag isulaang nga paggasolinak. Alahaan anusam anak ko. Tapno addan to pag tuition mo inton umay a semestre. Una nang. Talagang anusak. Ala, agtugaw ka nga rudan, taidasaran ka iti kanom. Imbatyan ka itay iti linutok nga adobo. Kayat mo, taitimplaan ka iti Diyos mo. Ha? Naglaing matanday ta lalaki? Iservan pa iti kanan na? Agasem ngay dayta, nanang. Nabannog ti adiyo ang nagpasada. Kaslamot tan ari no tratuan nyo. Hala, bayan yun nanang. Ala, spoiled nyo dayta aburidak yun, nanang. Ha? Isunto ti sakit ti ulo yo. Oh, anya ngay. Simbang peten ni Apo Ari. Ay, wan manong, addan, mangmangan. Ingkakitaan, makapabwisit. Apay manan. Kurang lasubwan ni nanang. Anya? Ilablabayan na. Ini-spoiled na ngamin. Win nga rod ah. Nih, pinagandar nan sa manan ti tricycle. Katwan ah. Kapanan na ngay manan. Mapanagin papasada ah. Ay, ala kung dahi ta tricycle. Sikaman ngamin, manong. Syakmat man ti mangipasada. Marites! Marites! Agayab manen ni nanang. Agibaon manen. Libakin ka nga, Michael. Si kamanin ti nakapila. Kasapulan ngamin. Apay? Ituloy ko ti panagadal ko iti dayto a semestre. Saanin? Anta ngamin narapaap ko. Dito akin narigat ti panagbiag. Agpasada kakit din. Jakmat kayat ngagnanayo naklatan na driver. Anyaya ti kursom. Engineering. Uy, nangatumot ti arapahap mo Wan agarapaap ka lang aroden. Diyan na nga tumatan Mabalinti agpaitulod? Nih, pasaheros pare. Wan ma'am. Siyak ti nakapila. Sa dino ti pangitulodak ka na kayo. Ma'am. Nakadanon tan dito City Hall. Asidig matlagayam anya. Wan ma'am. Ato ti pletek. Mabit ma'am Bariyak ti kwartam. E di na minsan nga imayak dito, kasla nagad-ada yo. Ay, ang mga natumpungam dyan driver nga ilikaw-likaw na ka ma'am. Wan nga rod. Ni ma'am, ato di bariyam. Apay, mano aya ti plete? 15 lang ma'am. Anya? Apay ka di ma'am. 50 pesos ti inala dyan nagluganak idi Ada talaga dagiti overpricing nga agsinger ma'am. Kastagayam. Sige, inton sumaruno nga agpa City Hallak. Sikan tumanan ti pagluganak. Agyamanak ma'am. Ay na, nagsakit-lakit din ay ati sikat ko nga aglaklakaw. Dito kumatag kayo. Sana bali nanang. Tenton makagraduarak. Saan kanyag lako pwede ti palingke? Saya atom nga rod ti agada, anak ko. Wan nanang. Talagang aramidak dayta.
Ala, bagkatom nga rodan dagito'y nabati alakok, taipan mon iji tricycle mo, tapno makaawid tan. Wen nanang. Marites, ingka gluton, tasin mang putin dananang. Ingka na. Sikan ano kayat mo? Nagsadot kamutan. Baon ka, baon manong. Anya ko mga itinat-aramid mo. Malpas ka mangan, agbuya ka manan iti TV. Ket, sika ngay. Ay, di da karamidan akatulong yo. Imbag kumamot no suswelduan da. Masaya at tanasapa ka nagawid, Michael. Wen manong. Kasta, agluto ka. Nabannog ngamin ni nanang. Aywan gayam. Sublatat di tricycle. Anya? Agpasada akmet. Manong, isyak pa ilaan ko matagpasada. Tapno makorno nga kiti pag-enroll ko inton o may asimistre. Sakmet. Saan lang mo't aparakan ka day ta tricycle? Para kada tayo day ta. Ang Basta lakon. Sakmet, timang ipasada. Agyaman nak tayo tulod nakmanan dito'y City Hall. ma'am. Anya ka dito opisina yo? Da kami ti in charge, iti scholarship, kadagiti kayat na ti makalpas. Kasta ka di, ma'am? When? Mabalinak ka di, ma'am. Mabalin? Basta interesado ka ang makalpas. Uwan, ma'am. Dahil talaga ti ka sa pulak. Sige, itid ko kan ka ti address ti opisina mi. Umay ka sumarungkar. Ala, itad mon ti tricycle kin ni manong mo, tapno awan ti riri. Uwan, nanang. Intad kong titulbagkan ko, ana. Pasensya amon ni manong mo, anak ko. Oray bagin na pa yan dahil a tricycle. At damat ni scholarship anam na mahit. Ha? Uwan, nanang. Makalpasak, babanda ito ng scholarship. Ikarik dahi takin ka. Michael! Saan nga agpasada ni Michael? Sigamot gayam manong. Ni Michael ngay. Aday di balay. Saan mo pa pila manong? Adula amin. Masapol ayat, pila-pila. Ay, manong, kasta nga mintar aramidan mi dito eh. Masapol nga agpila kami. Ay, kagat inaklag, hago din ano kastamat lang. Yamatan yung manong ni Michael. Pinasiwot na di tricycle na. Kaslawan, sursuro na. Nanang! Nanang! Oh, apay! Ni Manong Arnel, nakadisgrasya! Anya! Nakadungpar ka no iti bakat iti highway! Ay, kunakon ka. Saan nga min arumbang nga agmaneho ni Arnel? Tawan disiplina na. Adda ka no iti police station! Mapanyo kitaan, nanang! Ay, unay kamutan anak ko. Kasubsublat mo lang jay tricycle. Ngam nakapadungpar kan. Nanang, kaya ti may balod. Pangalaan tayo ngay nga rod, iti pagbayad tayo iti ospital. Mangipamuspusan kayo Awan pa'y gayam lisensyam anag maneho. Mga alak ko mga rod. Kastoy mo tanti na pasamak. Agis eskwela kagaya mo na. Uwan, pare. Ay na, dandanisan ka na bigbig. Gwapo kagayam no naka-uniform ka. Saan na pare? O anya, nakaster ka kadimot lang iti scholarship? Uwan, iso nga ituloy ko tagadal, pare. Aywan gayam. Among, madiman ngagmaneho ni manong mo. Nagado ti violation na. Ay, pinerdi na pa di aja tricycle me. Sa balilat na no si ka pare. Jak nga rod maisuro ni manong ko. Awan na. Nukas din na lang ni manong mo. Amangan no maibalod dahi iti mabiit. You're doing good, Michael. Nangato dagiti grades mo. Kaya't ko nga minti makailipas, ma'am. Itulay mo, ha? Tapno scholar ka, aging ka makagraduar ka. Uwan, ma'am. Saan ka kumaama ibarbarkada? Amo itan, agsaknap ti maiparit at droga, kanda dumapay abisyo. Uwan, ma'am. Amok nga minti rigat ti biyag. Ne, Michael anak ko. Ikarkarigata mo ti agbasa. Uray nagkudrip ta silaw mo. Uwan, nanang. Ada kami test menu bigat. Jakmat nga minan nakabaybayad iti kuryente.
Isuan na putdan tayo. Bayan yun, nanang. Deta lang kami nagbuy-buy at TV tar aramidan dagiti kakabsat ko. Wan nga rod. Agan anos talangan, nanang. Mabitan. Makagraduarak ton. Papanam. Sumarag ako na J Classic, manong. Nagset na ba Ah, ni, sana ka gininom. Mangibati ka man nga rod iti igatang ko iti ara. Ha? Ni, pamasayik langan da iti kwartak, manong. Ikan nakit din. Kanayon nga ikan na kanina ng iti kwarta. Ikan na kon. Tadakas ti agim imot. Ay na, nagbiit ti pa naglabas ti panahon. Naan-anayan nga engineer ni Michael, ma'am. Iso nga rod nga ipanpanakal ko kadagiti dadduma. Ay, uray aklam akalwa itiragsak ko, ma'am. Nana, naibaga ka din kada kayo ni Michael nga adda agur ore at trabaho ken kuana? Ay, kasta ka di, ma'am. Wan. Agpili no anya kumpanya ti kayat na. Local, one overseas employment ti kayat na. Ay na, ma'am, nalaos ti ragsak ko. Nagunod matlaangan ti anak ko ti arapaap na. Nanang, ang mga numabali na kasarita yun ni Michael. Apay, Alaanak man iti kumpanya nga ayan na. Ore para palalang. kabsat mo. Apay adi mo ibagakan ko na. Mabainak nga rod. Ala, bayam ta ibagak to. Ngamne, amumat adi na kayat ti arak. Agbalbaliw ako, nanang. Ad-adda mabantayan na kano ijay kumpanya dati pagtrabahuam. Uwan, nanang. Ket ikarik. Saya atek, ti panagtrabaho. Congratulations, pare. Engineer ka gaya man. Agyaman nagpare. Imay dagiti pada ka tricycle driver. Tapno umay da ka kablawan, pare. Ah, ni, nagadudang agpaiso ah. Ipanpanakil da ka, pare. Ngamin, engineer kan. Da kayo, met. No kayat mo, pare, di iparada da ka pa eh. Ag-motorcade tayo. Ha? Anya? Tinaanos a tao, sigurado ang magunod na ti tartarigagayan na abalegi iti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo ang